maNdebele. maNdebele. We need to regroup. Bakwethu, njengesitshaba samaNdebele, kufanele sibuyisane. Ngelimi lesiyeni kuthiwa we need to regroup. Sitshaba samaNdebele, we need each other. Bakwethu, sengibone kaningi. Yabona njenganje sisitshaba samaNdebele, fanele kube sitshaba esibuyelanako. Fanele sibumbane sisitshaba samaNdebele. Fanele sikime kanye kanye njengabo baba nabenza idrift. Athiwa drift maNdebele. Asigadangeni kanye kanye. Bakwethu njenganje sisitshaba samaNdebele. Sisezingeni lokuthi siyahlogana, sisezingeni lokuthi sisitshaba samaNdebele kufanele sigadange kanye kanye. Qala musi, iminyango yonke seyivulekile. Iminyango yonke ivulekele isitshaba samaNdebele. Ilimu lamaNdebele, khwari bamaNdebele, isikopilo yamaNdebele. Bakwethu, njengomtshotshozeli welimu lesiNdebele nomlweli wetjhaphuluko yamaNdebele kumabona kude, ngithi mina njenganje isikhathi esiright lesokuthi sisitshaba samaNdebele, we need to come together and fight, because we have the same enemy. We are fighting for the same cause. We have the same vision now. You see, njengombana bengikhuluma ilimi lesiyeni nje uyezwa sengithi you see. Bakwethu, engantshela khona njenganje ukuthi asilweni maNdebele, asivukeni maNdebele. I-economy siyayifuna begodu njenganje isikhathi esiright sokuthi sithole umnotho ekufanele siwuthole, umnotho sifaneleko sisitshaba samaNdebele. maNdebele khethu, asihlanganeni, sibumbaneni, sibambaneni, sihlaleni phasi, sikhulumeni ukuthi umraro wethu kuphi. Vele emhlanganweni sizoba nawo sisitshaba samaNdebele, sizokulwa bakwethu. Kuzoba nama-emotions. Kuzokuvela ukuthi kuyaliwa. Vele kufanele silwe ngoba singaboni ngelihlo elifanako, singaboni ngelihlo linye, singaboni izinto ngendlela efanako ngoba kunamaNdebele angale komnotho, kunamaNdebele angakabi ukuthola umnotho ngelimi lesiNdebele. INdebele elithola umnotho ngelimi lesiNdebele neNdebele elingakatholi umnotho ngelimi lesiNdebele angeze bakhuluma into efanako, angeze bakhuluma umnqopho ofanako, angeze balwa izipi ezifanako ngoba kuneNdebele elisemnothweni neNdebele elingasisemnothweni. So abafana abantu abakajami ihlangothi linye. Nangabe kunedrada namkhana kuneboda, kunabanye abangale, kunabanye abangapha. Manje abantu abangale nalabo abangapha angeze balwela umnqopho munye, begodu angeze bawulwa ngendlela efanako. Manje maNdebele khethu, ngithi mina nginguThando Mahlangu, umlweli wetjhaphuluko yamaNdebele kumabona kude. Njenganje sikhathi sokuthi sisikime, silwele okufanako. Silwele ubuNdebele bethu, silwele ilimu lethu, silwele isiko lethu, silwele ukuhlonipha, silwele i-economy. Ngiyo-ke into esifunako. Ngoba musiqala maNdebele, sikandelele ku-television, amafemu ekhethu avaliwe, amaNdebele ekhethu aberega ePitori, qobe sekuseni bayavuka batjhinga ngePitori. Njenganje siyitholile itjhaphuluko kumabona kude. Sinokomkhulu edlala kuMzansi Magic Channel 161. Sisitshaba samaNdebele kufanele sihlanganeni, sibambaneni, sihlaleni phasi, sikhulumeni ukuthi umnotho lo siya njani nawo phambili, silwela njani imali ukuthi ibuyize eMaNdebeleni, silwa njani ukuthi amafemu amaNdebele avuleke, abantwana eNdebele nenzukulu zamaNdebele zikwazi ukuthola umberego, zibereke. Silwela njani ilimi lesiNdebele ukuthi lisibhadele sisitshaba samaNdebele.